drugi dan vlogmasa. Včeraj sem jaz do 10 zvečer editala video, zato da sem ga pol dala gor, pač ta prvi vlogmas, ki je bil tedenski vlog. In potem sem se odločala, a grem zeditat naslednji vlogmas, ali grem spat, zaradi tega, ker zdajle je sicer ura 8, čez minutko bo, ob 10 moram biti pa na radiu Antena in ne vem, bom imela čas editat danes, pol imam pa itak v Zagrebu premiero, tako da moram šibati v Zagreb. In ja, kaj sem se odločila narediti? Šla sem spat, tako da danes med potjo v Zagreb moram editat. Zabavno bo. Zdajle pa si grem hitro narediti make-up, pa danes bom kar brez lasulje, ker nočem, da me kjerkoli glava boli, ker bo dolg dan. Je zabavno, definitivno sem ful hvaležna za vse, kar se dogaja, sem vseeno. Jaz nisem iz Ljubljane, zrabim 1 uro, da pridem tja, it's not fun. Na srečo me danes fotor peleti, da vsaj neki, no. But still. Zakaj se vse fucking dogaja v Ljubljani? Zakaj se nič ne dogaja v Velenju? Vse se dogaja v Ljubljani. A kdaj, Ljubljančani, a kdaj pomislite na to, da ni center Slovenije Ljubljana? Je, ampak ni. Mi smo si iz Ljubljane. Anyway. Grem zdaj se zrihtat. Evo, jaz sem ready. Naredila sem si make-up, oblekla sem se, danes imam tole gor. It's kinda sexy and all that shit. Danes ne bom neki ful ustvarjala z lasi zaradi tega, ker nimam časa. Mogoče si jih bom pol malo nakvodrala, pa danes definitivno ne pride upoštev lasulje, ker ne bo časa. V glavnem, gor imam mojo vojaško tole jakno, tole sem dobila v Nemčiji. It's so cute. V glavnem, stvari moram vzeti. Zadnjič sem dobila v Nixu tale kovček, ko vam bom ga odprla in pokazala enkrat, ko ne bom imela kaj druga za delati. V glavnem, ja, zaradi tega, ker si moram pol make-up spremeniti, zaradi tega, ker imam trenutno tole modro-zeleno, obleka je pa roza in to absolutno ne bo pasalo skupaj, tako da moram pol narediti še to. Ampak ja, zdaj sem ready, da grem na radio Antena. Eto! Se vidimo v kino, v Koloseju od 5.12. Na premieri se vidimo pa 4. Oh my god, that's me, hi! No, zdaj bomo se midva pripeljala tule, GPS in vse. Gremo zdajle k Alenčku se snimati. Alenu Brzalenke. Alenu Brzalenke, nažalost. Tam je parking. Tam je parking. Nisem videla, če vidiš, da snemo. Odzem. Sled. Kaj? Ki ga imamo tle v... Damn! To je moj stolček. Zroke, da je nas, sem mislil, da bo žroke. Ja, ma ne, vseeno bo razjapano. Dobar dan. Kaj se bom dan zmenila? Oh my god. Oh my god! A me mora biti strah? Ne, se to niso dileme. Ne, nisem. V Sloveniji, ali... V Zagrebu. Kako je to izgleda? A si ti koga sploh poznala? Ne. Ne, si sem vedel, kaj sem hotel povedati, tam sem zdaj malo pozabil, sem se moral spomniti. Okej. Hej vsi skupaj, to sem jaz, Alen Podlesnik. Kaj sem povedal? Si to lahko režeš, ne? Ti lahko vse režeš, to je zakon. To je zakon. Na internetu smo jo lahko režemo. Kaj sem hotel povedati? Kako nas je kajno povedati? Ja, pač, ne vem, ti veš, ne? V glavnem, rad bi, da vsi skupaj pozdravimo gostjo tega vloga na Hit Radio Antena in to je Kaja Colo! Yeah! Živjo. Malo traja, da pridete sem. Hodi dobro. Ok, dajmo folku povedati, kak film sploh to je, mogoče si to ne zna čisto predstavljati. Naslov je Greš. Grem. Oziroma idem tudi. Ja. Ok. Puko si ti lega. Kaj to pomeni? Učim Alena velenščine. Če to res ne vem, kaj pomeni? Pač to pomeni, da si pač puko, ne vem. Aja, da si puko! Ja, da si puko! Kurba si šlank, ok, to je razumem. To veš? Koliko je 3 plus 4? Dober. Ok, to je to nek dol. Dej se amo zam. Ja, vem to. Veš to. Sem tak znor. Ne, pa ni to Koroško. Dajem pajs. To, vem, kjer kralj, vem, pa se vse razumem. Puko, pa nimam pojma, kaj pomeni. Velenje.com, pa si
pač imaš tam diskusijo, kar koga napišeš, ne se pač pa ful pritožuje, ne vem, kjer je čevap, kjer so dobri, kjer frizero, za fuko frizuro, pač. Spet smo tle. Spet smo tle, spet talen. Kdaj bomo naredila kolab, ko si zdaj youtuber? Z mano? Ja. Aš kak je to simple, ko pač jaz ne rabim nič delati, jaz sam pridem, k tebi ti posnameš, pa ti poleditaš. Oh my god! Ne, jaz bom to, ja! Ja, sam. Jaz moram biti prva, ko boš kolabal z njo. Jaz sem ti zdaj dala to idejo, a ne, pač, halo. Čakaj, mogo imeti pola sulje v to? Ne, ti si boš mislil, kak video bomo posnela? Jaz si bom mislil, kak video bo? Ja, ti si boš mislil, ja, to mi fora. Ok. Sam, please, go easy on me. Posnela smo, danes bo gor, tako pa ta video, ne, ta bo jutro. On ne snema vlogmasa, ker si pač live noče otežiti. Pa ne delaš sam ti to od vseh ljudi? Ja. Jaz sem pač dedicated. Ok, pač jaz lahko to vprašam, ker sem res čist frišen youtuber. Kaj to pomeni vlogmas? Vlog Christmas. Ok, se pravi, vlogaš za Božič? Ne, vlogaš vsak dan v decembru, od pač tako adventni koledar. Vsak dan? Ja, vsak dan. Pač načeloma imaš tako adventni koledar za svoje followerje, pač vsak dan je en video. Od 1. decembra do Božiča, ali pa do novega leta, kakor hočeš. Jaz tako imam plan na 2 tedna enega posnet in imam ful problem s tem, da moram... Kjer loser. Vsak dan? What the fuck? Zato imam jaz danes voznika zraven, veš, zato da lahko jaz v avtu zdaj lezitam. Oh, Jesus! Ja. Taj že druga, če ni tretja. Veš, kak se reče? Reče se svaka časa. Reče se puko si lega. Puko si lega. Puko si lega. Glavnem, to je to, da ne bo ta vlog res zdaj 20 minut. To je to, plasi posloviš. Poslovo. Pejte se subscribe-ati na njegov kanal, to tek se poslovi po youtubersko, no, ampak ok. Like and subscribe in pritisni zvončka. No, jaz editam, on pa kuha. Multitasking, bravo! To je to, ko imaš, ko si jaz namišljujem, da sem vege, pa moraš pa kuhati ene mesne, pa ene vege makarone. To so moji, so pa tvoji. Kak čuden bom je to. Zdaj pa je mečkaj pomešan. Gordon Ramsay, Yes, I'm Gordon Ramsay. Evo, radi sem. A gremo? Ajde, šibamo. Mudi se nam. Jaz sem šla že kar zdajle v obleki tja, zaradi tega, ker se ne bom imela kje preoblečiti. Ampak ja, tako izgleda oblekca, ful je dober, je iz sanjske obleke, tako je bila pa zadnjič črna. Dol spodaj bo link, pejte si prečekirati, ful imajo lepe obleke za maturance, za poroke, za karkoli rabite. Res so, kakor lahko vidite, noro lepe. Pač v roza kikli zraven pa živja, reprezent! Midva smo na poti do Zagreba. Jej. Vidimo to svetsko. Ja. Evo, midva smo prišla tule v Zagreb, v Avenue Mall. Zdaj iščem ekipo in se začne naš meet and greet. Našla sem nas, mislim, zdaj nas moram še ta pravi najti, zaenkrat sem najdla plakat. Delaš vlogmas? Hi, damn, yes. Famous boy. Pa jaz sem imel neko... Pa ne, za ne mogu nešto, sad mi ne pada nešto... Ovaj dva social stavke, što je neko vrijeme.
Slušaj, molim te ovog Frana šta priča. Bože. Šta si izlupetao, Fran? Čuo sam Toni. Kakvu uvojam? Kako čujem Toni, odmah se okrećem. Fresh slovenska youtuberka. Živijo, jaz sem Nika. Dobrodošli na moj kanal i danes čke po Ljubljani. Aplauz za Kaju Kočevar, Kaju Solo! Bogdan Ilić, Kaka Krese! Molim cijelu ekipu pjen. Zamačena druga, treća, četvrta, pet. Ajmo dečki više malo. Ne znamo gledava. Evo, prišla smo domov, ti večerja, dober tek. Toliko da zaključim tale vlog, pač hotela sem brati komentarje, sam se mi zelo enostavno ne ljubi, jih noter. V glavnem, če pa hočete, da odgovorim na kako vprašanje v vlogu, pa lahko dol spodaj pustite komentarje, bom prebrala in odgovorila. To je to, se vidimo jutri.